نداء الإسلام. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Menjadi waktu ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala kuma kita pengajian dan diha puunan sin amuin Judes kahinapusan long tasin Quran maha mulia amunain pagtawahon suratun naba bang mapaamuhon in pengajian ta subay ta tagnaan ding ha kababaan pa taasan mga kawa kaya tagnaan taring ha amuin kataasan sabab iniapas dito hadto pasal sinamuin mga haupu surah karena mga ini amuin kamomuhan piyapakay na to halawang pag-ibadat hasambahayang pagbasahon na amad tuin jimato so waktu ini long ta insyaallah subhanahu wa ta'ala ini tagnaan ta sin waktu ini dahil diha suratun naba hasupaya ini in panausin pengajian ta harap na pakataasan sampai amuin magbatok na iwan sin pengajian sing kita ni ulimabay insyaallah subhanahu wa ta'ala na manjari bang ta bangin sila yad tulong ta misla na magbatok na insyaallah subhanahu wa ta'ala lumaton kita paamoy ini Judes siyunuan niya ini insyaallah ta'ala biya na hajihad to asupaya in pangajian talong ta karna aun dain doon hayaon amin labi mapatot paunahon in nakauna sa wab aun dain ha mga surah nagbabatok sila bihan amin in subay sila magsuno-suno biya na si mga ini pangajian ta long ta amoy in nakaunain mapatot ini haulihan long ta mapatot paunahon ni namin subay biya sinamin suratul duha bihan ini iwan suratul nashr iwan sin amoy long ta ini suratul tin bihad to na ini insyaallah subhanahu wa ta'ala bihad to batok tanain pengajian ta paggabi magsusung maghahaba na yung mga surah sin tiap-tiap ay mga ayat halawom sin tiap-tiap surah insyaallah subhanahu wa ta'ala tagnaan ta rin diha ini waktu ini insyaallah ta'ala ding ha suratun naba in suratun naba surah makkiyah sarta lang niya si mga sila magtatapsir in pagbisarahan doon halawman niya ini muna amuna in parkala susungon adlaw kiyamat iban nasin adlaw pag buhi magbalik sin piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala lamod na rin hadto in kita ni manusia insyaallah subhanahu wa ta'ala iban doon hayaon long ta in pakaradyaan doon hay ni maurul ta na sampai pa amuin ini pataasan si mga surah ito insyaallah subhanahu wa ta'ala demikian doon ha surah ini amuin ini biyata doon haon in tungod paparkala sin aming surah ini daing ha
panagnaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam naraak asal ini kakampungan niya long ta bangsa niya, bangsa Quraysh na amoy di sila tod mabaya Rasul sallallahu alaihi wasallam amoy ini long simbahasa umutaw amoy diaranya panghindo dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala sabab mga ini di sila mabaya amin aun makaliw kanila ha uno-uno na pakaradyaan doon hayan suway sadya sila makatayong babaw na sampay ini kiahatihan nila mga pakaradyaan ini katan sababin sila na Arab sarta Quran mahamulya sa Arab kiahatihan nila ini katantan kasabunalan sa sumakawa dahil hapar sababan sinamuin di sila mabaya hawihating kahalan niya yaon kanila pagtakabul yaon kanila katan sinamuin pangjuri katan sinamuin pamuting na doon hay ni biyayta kato sin Allah subhanahu wa ta'ala hasura ini pakaradyaan jima to kanila haamuin waktu adto ha ini dahin di biyayta muna dahin haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala bismillahirrahmanirrahim amma yatasaalun anin naba'il azim الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. Murah-murahan insyaallah ta'ala makawa na to ini hawak to ini mga na basa na to yadto dahil nga suratun naba insyaallah subhanahu wa ta'ala panagnaan amma yatasaalun. Biyayta doon na initsin Allah subhanahu wa ta'ala ini bang uno ini pangasubo sinhambok-hambok din kanila. Pag asubo iya subuhi antara sin sila magkahi. Amo na yung mga kakampungan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amma yatasaalun. Biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala intungod paparkala ini bukon sila ini nangasubo bat kana mabaya imingat. Sabab kaya ingatan nila asal kasabunalan. Muna Rasul sallallahu alaihi wasallam matarang kanila kabuntul sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta siyaksian nila Rasul sallallahu alaihi wasallam bukon siya putingan. Sampai siya tiya tawag nila hawak to pasin wala siya na hinang Rasul Nabi sin Allah subhanahu wa ta'ala pagtagha Rasul sallallahu alaihi wasallam amin. At ini kapangandulan Rasul sallallahu alaihi wasallam katan sinhibis saray niya kahakaron hadya singkatan manusia atin po nakauna. Sumakawa hawak to siya amin diaak na sin Allah subhanahu wa ta'ala na maita na siya sinin siya diaak sin Tuhan Rabbul Alamin dunan piyang himuting na sin ini Quraysh long tabang sa Quraysh Rasul sallallahu alaihi wasallam na doon hay nilong niya uno baha naman ini hipag-asubo iya subuhi sin sila ini antara nila. So mataod din mga pakaradyaan bukon hiasubo ni karna mabaya imingat sa sumagawa pangasubo labay ring hapangudyo-ngudyo pangasubo labay ring panggura-gura inyad to katantan bukon amin karna mabaya imingat. Sabab kaya ingatan nila asal punto kan doon hay ni nakasud beta si mga magtatafsir amin piyang himuting nila muna na Quran mahamulya.
Na in Quran mahamulya, in ini sila in si maksi sin inyaon katantan bukon himumungan si manusia. Bukon himumungan manusia, sabab in sila amoy in miabot pa puntukan sa taas-taas inamoy in ingat nila magkabtangan. Hawak to nila yadto. Sa sumakawa inyaon katantan nakataimbabaw in Quran mahamulya. Sampay bihad to in kya pamung nila, inyan lang niya bukon himumungan manusia. At niya, in Rasul sallallahu alaihi wasallam matan tuod, in siya dia aksin Allah subhanahu wa ta'ala, amoy in, namayta pamanusia sin kallam niya. Amo na in gimwa doon na siyaksian sin mga silasin, in kabtangan, ini giwa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bukon deng kaniya impunan buat malaingkan inyad turayng ha Tuhan Rabbul Alamin. Ikaruan niya doon haon amo na in piang himuting nila impag nabi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo hindi sila makatayma. Nalaray ring hapang gura-gura nila. Hambok waktu nagpupun-pun sila katantan na nagsambong-siyambongin na katantan bihan, nag-asubo-iasubuhin na, laong sinhambuok, ini hati niya, in pagdaya ini, bukon baha ini nikmat, laong singkaybanan nikmat, na laong sinhambuok, pahambuk, bang laong niya bunnal inhi Muhammad, bat ini bunnalim pag-ianon niya, in siya yaon, nakadawhat na sin nikmat deng Allah subhanahu wa ta'ala, amunain, hinang siya, nabi na bang biya agad-agaron suway kita inin man jari mahinang ini nabi atawa rasul biha sabab yari kato taniyo in nikmat in pag nakura yari kato taniyo in pagdaya yari kato taniyo in katantan kabangsahan yari rin di kato taniyo at iniwi sa kaulaw la in Rasul sallallahu alaihi wasallam wala papiaga anak in sila bihad tunay kahalan nila in sila halawom ini biyabantog na sa si manusia. Sarta iya akad si manusia hajaman nito. Naamo yan, long tain amuin di maturuon hayan. Na inhikatunya sa laggo-laggo, piyang himuting nila, amo na lang niya ini yaumul ba'ath. Sa tiniamuin pagbuhi, ha manusia magbalik. Puas dahing hakamatay. Inyad to di nila kahakaron bihan. Mataod indigenous na ingkabtangan nila bihan. Sampay hiuli nila pa mga pakaradyaan amuin ini miyamatay na bukon pila tahon lang ta jaman jamulay na rin doon sambatan nila ranahinang na ini lupa nagbalik. Pag-ubos lang niya hati mabuhi pa imbihan labay rin hapangudyo-ngudyo. Na ini ni piyatarang sin Allah subhanahu wa ta'ala ini pakaradyaan nila, jumatukan nila, uno baha naman ini pangasubos nila. Pag asubo iya subuhin nila. Laong sin Allah Ta'ala, anin naba'il azim, amo baha in suy-suy, atawa baita, habal, sa laggo-laggo, hasusungon jumato, biha, anin naba'il azim, amoy in suy-suy sa laggo-laggo amo na in pakaradyaan piyang himuting nila bang maaon na in pagbuhi magbalik hamano siya kata alladhi hum fihi mukhtalifun amin doon hayaon ini barsalahan na sila rin na sila mag inkaybanan makaamo na inkaybanan di na biha aon na kimahakad aon na wala kimahakad doon hayan na doon hayaon amo na lang niya impagsulang manulang hantara nila aon naroon hanag ini shock sinamin suy-suy aon naroon haon kimahakad sinamin ini pakaradyaan biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa ingkaybanan kumakahakad bihan sinyad to sa pasal sin buka nila amin makabutas ding hatumpukan nito mapinda na isabing pakaradyaan bihan. Na, inyad to katantan, hambuok yad to,
panaksi ising katarangan sin diara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin inya undang ha Tuhan na to Rabbul Alamin. Nalong sin Allah subhanahu wa ta'ala, kalla saya'lamun. Kalla saya'lamun. Kaingatan nila rayan. In kasabunalan niya. Thumma kalla saya'lamun. Matan tuod. Inyan. Kaingatan nila ra in amoy in piang himuting nila yan. Amoy in lang ta waktu bang siya maun na in pagbuhi magbalik hakatan piya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya longsin magtatafsir pasaya'lamuna haqiqatal hal. Kaingatan nila rain matan jumatu hasusungon biyan. Bihad to. Hina yarawna al-ba'tha amran waqi'an. Bang sa upama long niya jumatu na in amoy in pagbuhi doonhan ang pakaradyaan si pagbuhi amin tumarang na kanila. Hati niya kakitaan nila na. Amo na long niya pag ianun doon ainul yaqin. Kakitaan na sa mata-mata sin ini udyot pamaranan nila. Labi-labi na imata nila makakita na sin kasabunalan. Dahil ha amoy in ini labay ring ha amin pangudyo-ngudyo nila dahil di hababaw singgumi ini. Amatin ini biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala. Summa kalla saya'lamun. Ini pagpahugot sin in sila makaingat dasing kasabunalan sin amuin panghimuting nila bang jumato na in pakaradyaan ni aun hasusungon. Amo yan. Pag-ubos doon na ini, piyatar lang sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga pakaradyaan piya panjari niya ini lauman singgumi ini. Amoy in sa laggo-laggo daing ha mga pakaradyaan di nila hikatapok. Di nila na mahipanghimuting. Sininya umpya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala katantan. Kasaksian nila sambil sila nakananam sin nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala daing ha mga siyabot ini. Alam naj'alil arda mihada. Biyita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon kalong niya, kami in nagpapanjari hagumi ini, sarta hinang namo siya amoy in patag. Hati niya patag, bukon siya amoy in ini mahunit panawan. In taubihan, di masasawang siya manaw, makapanaw siya buntol, sabab patag. Bihan. Sarta biyita paron na ini si mga mananapsir, biyan lang niya sa pantun amoy in ini hiyahanigan sila bihan marayaw. Biya siya amuin marayaw in kauno niya. Marayaw in ka ini papansin amuin ginlupaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta inyaon katantan deng ha amin ginlupaan yaon madawhat nila in nikmat sin Allah ta'ala rin doon haon. Ha amuin lupa yaon. Sarta giyanapan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wal jibala autada. Iban lang niya sinbud. Piya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin hinang niya pangka. Hasupaya tumutog sila roon magkabuhianan halaw man sin ini gumiyan. Hati na yung kita niyo, yari kita niyo, timututog halaw man sin piya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na in gumi, sa taing gumi, biutangan niya pangka, hasupaya ri siya tumutog siya. Bukon siya amoy in lang tawang kita manaw nagtutunggang king kita manaw. Pasal sin bukon siya tutug. Sa daing hanikmat sin Allah ta'ala sa lagbo-lagbo, yan natuki kita amoy piaunan niya sin buod amoy lang ta nahinang siya ini biya sa pantun pangka bihan. At ini sin pangka ini amoy in lang niya siya in umulin sin amin dunya. Ulinan niya bihan na supaya rin siya himibal. Bihan. Na amoy yan to. Pag-ubos, ganapan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khalaqnakum azwaja. Ubos lang niya, piya panjari, takamulong sin Allah subhanahu wa ta'ala, naglilimbang-limbang. Hati niya dua-rua, usog iban babae. Yan. Ingkatanta niyan, naglilimbang-limbang. Aun piya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, inyaon, aun siya, amoy in lang ta lawan niya.
Aon isabdoon haon iban-iban niya. Biasing kita manusia. Inusog iban babae. Damit yan sin ini kahayup-hayupan. Inusog iban babae. Amin biasing jima tuha. Waktu sin piaratungan sin Allah subhanahu wa ta'ala mulka. In kauman sin Nuh alayhi salatu wassalam. Haamin wala pa siya nakasakat pataasim bahitra. Dia aksin Allah subhanahu wa ta'ala inno alayhi salatu wassalam papakaroon kaniya in tiap-tiap naglilimbang-limbang deng ha mga kahayop-hayupan iwan sin ka satwa-satwahan doon hayaon katantan paakaroon kaniya. Sabab maita bang dumatong imulka sin Allah ta'ala hawak to yan to wayron kapinon doon in makapindah laong tarik ini datungan sin kabinsanaan amuray makaakad hanabi Allah no alayhi salatu wassalam hawak to yaon na amo yan. Sarta doon haon biya sa pantun piyana nam sin Allah subhanahu wa ta'ala hatiap-tiap manusia in katan piapan niya ini katan hipag parasahan si manusia kata naman si manusia pabaran ni kata naman si manusia hapag hula-hula niya. Ini. Daing ha amin lupa, harap pabud, harap pa amin ini ginhawabaran na si manusia in usog iban si babae. Bihan. Sarta giyana pandoon waja'alna naumakum subata. Sarta piapan jari na mo laong sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagtug niyo yan amin mamugtui sin kasasawan niyo sin adlaw. Atin niya, in piapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala, in pagtug yaon, hikasadap si manusia sing ginhawabaran niya, hasupaya in laol niya, sin adlaw yaon katantan maig, pagbulat mahinaat yaon mataw kasi na isab siya himiral. Bihan. Nanyang kaya na naman sing kita katantan, in mga pakaradyanin. Hangkan na in kakunahan sing kita, subay na to ipagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala, in mga inikatan. Sarta lang niya doon haon, waja'alna layla libasa. Ubos biya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, indom yaon, biya sa pantun tamungon. In tamungon bang mahisulog na bihan, na biya mauno na kaw. Ini biya masannang na yung pamaranan mo, sabab kaya tabunan na in, mapatut tabunan, hagin hawabaran mo. Biya da sin dom yaon, bang dom, hati niya biya, kaw sa pantun, halawm sin tamungon. Amin way makakita kay mo manusia. Nikmat deng Allah subhanahu wa ta'ala sa lag-ulag. Waja'alna an-nahara ma'asha. Salta piapan jari na mo long sin Allah subhanahu wa ta'ala in adlaw amoy in mahinang parsababan hikapanglag niyo sing kabuyanan niyo. At tawasin uno-uno na mamaksuron niyo halaw man sing gumiini bang siya adlaw. Amo yan. Na, damikyan, yan napansin Allah subhanahu wa ta'ala, وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. Iban lang niya, piyatindukan na mo, at tawabiyangunan na mo, yan hataasan niyo. Hataasan niyo, pito pangkat, langit, amin marayaw ing kabutang niya, bukon siya lang ta ini amin hika unini amin hikasusa si manusia buat malengkan hikakuyag si manusia bihan ilangit yaon nagdarasin nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala amoy indirihilan niya paipon niya dumatong na sa bihan nikmat mataod dun haon mahasil si manusia dahing haamoy in nikmat ini halangit biutang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yarila sumunok kaniya. Waja'alna siraja wahaja. Sarta in langit yan, piapanjarihan sin Allah subhanahu wa ta'ala roon, amoy in ini ilaw at tawasilak doon haon kapag kakunahan si manusia, hikatanam si manusia, bihan, inyan katantan dahing ha mga salaggo-laggo nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala, kaya na naman sing kita katantan. Kaya na naman sin tao kimakahakad pa Allah subhanahu wa ta'ala
miyamakad sin bautan panghindo sin daak sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban singkatan sin manusia si musulang patuhan Rabbul Alamin. Kaya na naman nila inyaon sin aon parasahan madawhat nila rin doon. Amin mapatot subay sila magsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa sumagawa na dugaing in magjato ha mga sila amoy in di maingat magsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di maingat magsukur hanikmat sin Tuhan Rabbul Alamin yaon doon kanila. Na labi-labi na aming mga tao aon par sa baban doon haon sin ini di nila hikatay pasal sin yaon doon kanila in pag ini takabul biya na sin amoy in bangsa Quraish hatimpo ini sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Talong sin Allah subhanahu wa ta'ala piyanaugan na mo kamo daing hataas sing gabon doon tubig amin malano wayroon na di nakakunahan niyo bihan hilabay pa amuin saon bihan sabab malano na siya daing hataas sin langit sarta in tubig yan nagdara damikyan sin amuin nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala mahinang kabuhianan sin manusia dain di hababaw sin gumiini linukhrija bihi habbaw wa nabata in mga tubig panaugon sin Allah ta'ala ring hataas sing gabon yan maripagin lupaan ini hasupaya mapagwa sin ini tubig yan in nakatatapok halom sin lupa deng ha mga kabigibigihan bigisin kakahuy-kahuyan siwo da kahuy kagunahan mo pakayon hinangon hipagsakap sin katanaman mo hipag hinang sin mga kabaybayan mo iban sin mga ini kakahuy-kahuyan magbubunga kahampitan mo roon yung bunga niya bihan deng ha mga nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala na in mga yan katantahan hambuok subay hatihon sin manusia marayaw amoy in pakaradyaan yan banghadya in manusia magsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala mahinang niya karayawan sa lagu-lagu adlaw akhirat mahinang niya lutuanan sa lagu-lagu adlaw akhirat in mga yan katanta nasa in mga sila amuna ini siabot doon na sin Allah subhanahu wa ta'ala kahalan si mga sila amin simusulang nang himuting ha Rasul sallallahu alaihi wasallam amuna yung bangsa Quraish na wala nila tuwi ang mga tiyali marayaw yung mga pakaradyaan nito bihan na sa sumagawa yung mga pakaradyaan jimajato yan to habihat to na yung kahalan yung panggura-gura ha Rasul sallallahu alaihi wasallam yung pangudyo-ngudyo katantan wala in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagkawa pawaran niya amin biya mga dimukal siya sa sumagawa yaon pamasiin pagtagad niya amuin hasupaya makadawhat sin karayawan karna in siya reak sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin dimihil rahmat pakatan manusia halauman sin gumiini labi-labi na siya na in kahinapusan daak sin Allah subhanahu wa ta'ala siya na in kahinapusan nabi iwan rasul amuna in mamutusi ini singkatantan sara daing hapanagnaan sampay pakahinapusan doon na kaniya longta miuklas in amoy in sara sin Allah subhanahu wa ta'ala wayroon na mahinang nabi atawa rasul mapuas daing kaniya siya na in kahinapusan na amod to ang kanna in Rasul sallallahu alaihi wasallam amoy naka labi in amoy in dong tadarajat niya rin hakatan kanabihan karasulan sabab sin amoy in pagpatiag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bat bang takitao ni mga kahalan bihan habiya sin mga pakaradyaan hambok pamintangan tabiya sin kahalan sin mga munafik ha amin tempo na kaunayan to amin panipo nila pa Allah subhanahu wa ta'ala in tiyatapok nila in amoy in dugal nila haakamasin Allah subhanahu wa ta'ala piaguwa nila in amoy in ini
laong tabiya sa kaula-ulain sila, nagpaparat saya pa Allah Ta'ala, iban nag-ibadat patuhan Rabbul Alamin, sa sumakawain niya to, biyukisan da sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ha Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sampay simampay pa mga kasahabatan, amuin aon da doon haon sambil kiyanganan, mga sila, na doon hayaon sambil hawak tuaon, in laong sin kaibanan bihan, na bang biya mga hajaman, biya si majaman na to, inya nari isa to, mapula-pula lang tain himumungan kanila. Bisarahon si Mano si Alon sin ini dunya ini. Sa sumakawa in Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam masisya halawm kasabar doon hayan. Sambil siukat sin hambuk sahabat ha Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam in ama niya muna in nakura sing katan munafik doon ha Madina hi Ubaidullah ibni Abdullah ibn Salul Ubay ibn Salul doon, laong niya, ya Rasulullah, bangganta ini kahalan sin ama ko at mapatot na siya bunoon, pangayon ko na kay mo, ako na yung mamuno kaniya. Sabab adakala lang niya bang dugaing pabihan na bangko kakitaan, adakala dugaing penjumato. Unay akisin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ayaw. Di ako mabaya in bisarahon in ako nagdaak hipapa buno ko intay manghud niya Muslim sin Muslim tay manghud niya hati niya inlo paragbos ti matarlang bihan biya lo pa magtay manghud haaga main munapik iban sin mga bariman parhali inyaon kapiligruhan na mahita sabab inyaon katan pag-ayad ha aga masin Allah Subhanahu Wa Ta'ala na inya to kakunahan to pamintangan na to yung mga bihad to subay kita hukun mamisarahan bihan amin ini kadakala hasusungon makatawat yung mga yaon kiabinan kita sin ini lubag kiabinan kita bihan sin virus biasin bihaon ini laong tayo madyan naamoy hati niya doon kita haamuyin ini biasin kakahinang sin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di nasaliuhan lang ta in asawa sin Abu Sufyan amin pagbuno ka ini Uhud pag syahid kan Hamzah ibni Abdul Muttalib amaon sin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam amuin sambil insya nakapamung gantian sin long sin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam subay on ikakanti niya bihan atinya amuin mapatay ray sabdeng ha mga ini ato niya sa sumakawa inyaon sambil amuin pagkatusin asawa sin Abu Sufyan amon na hint pag ianon iukab indaghal sin Hamzah kiuot niya in jantung bihan ampa niya kiutkut madtuhan pasal sin dukal niya inyad to lando in Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam na susa sa sumakawa hawak to kaya hidayatan na hi Abu Sufyan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala iwan damikyan hind kaya hidayatan na sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala na hinang na siya muslima napuas na yung katantan wala na yung Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam nagsabot si mga katantan jimato puas parkala na mahita sabab in sila ruwa magtiyaon tiyayma na sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala in Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tiyayma niya raisab sabab inyad to katantan na di kita makasiguro sing ginawa paranta hangkan na bang imano siya buhi-buhian di kita manjari tumuna kanya uno-uno na inhi panuna ta biya na si maji to halawman na to biyaon tuna madtumari amoy in nganan madtumari imano siya di mo kaingatan adakala inyaon labi rain kay mo ha adlaw akhirat ha pangatod sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala amad tuin subay halian na to mga katawtay manghuran ha aga maisjam na wajannatin alfafa biyeta doon haon sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala iban lang niya sin ini daing haparsawaban si mga tubigyan doon haon amuin na kawaak kamuya mga halaman bihan sa rayaw-rayaw amuin kakukuyakan aturon sin ini hambuk-pahambuk bihan maghinang halaman
Sibo dahin halaman niya tianom dahin ha mga bungang kahoy at tawaring ha mga kasumping-sumpingan bihan makuyag niya aturon inyad to katantan dahin ha mga nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala na inyan katan dahin ha Tuhan na to Rabbul Alamin. But in inikatan siya in nagpuunan in asalan niya ring Hawaii. Asalan niya ring Hawaii na in ini piag mungkir si mga Quraish katantan intungod pa amoy in Quran di matong iban sin pag Nabi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban sin pagbuhi magbalik in ini katan siabot ini kaya kausan sin Allah subhanahu wa ta'ala piaon katan sarta piag kasannangan si mano siya katantan inji majatu ini biha na pag ubos in parkala piaon sin Allah ta'ala panagnaan daing Hawaii napaon niya. Nabi adinin ding haon asal. Hindi niya mapaon. In asal nauno niya, dihilan niya kabuhi. Pag uwos niya tay, unuri niya karihilan magbalik at awari niya hikabalik in kahalan niya. Maluhay yan to Allah subhanahu wa ta'ala yung pakaradyaan nito. Sa babang mo tali-talion yung mga nagkasabot tayo ni katantan, wayron mano siya maka ini gaos halaw man sin dunya ini magini patindog silang ito ay rumisan hag niya kakitaan si mano siya wayroon nasa inyan katantan dunhan na to pangahakaran in pakaradyaan biyayta sin Quran mahamulya labay katandeng ha amuin biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa jannatin alfafa beta duhon sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga ini sulga law niya pagtawakon hati na yung mga sulga pag ano doon namin kakukuyakan mo aturon dahil ha mga panghiyanom bihan pagtawakon nila sulga bang law niya amin kakitaan mo na in amoy in agmok si mga karahon-dahunan doon matanambihan sarta bang mo aturon madtubiya sumannang in pangatayan mo ini kahalan mo biya pagtawa ko niyan sulka dunya law niya inyan nabiya din na ba in sulka hadlaw akhirat amod to mga katotay manghuran haagama Islam in katan piang himuting sin mga Quraish hajaman yadto in ini katan bang jumato na in pagbuhi magbalik na doon haon kay ngatan nila na in amoy in pag pangasubo piyang asubuhi nila haantara pahambuok haantara nila in mga pakaradyaan niyon in jajawaban sin Allah subhanahu wa ta'ala yung katan takama yaon kakitaan nila tumarang insyaallah subhanahu wa ta'ala o sumuno inna yawmal fasli kana miqata Yawma yunfakhu fis suri patatuna afwaja. Ini insyaallah subhanahu wa ta'ala hawak turukaing di kita tumagna insyaallah ta'ala sabab miyabot na in waktu na to waktu na isa insyaallah subhanahu wa ta'ala doon na hayni na to khataman in pangadyan na to aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول